ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯏꯗꯨꯅ ꯊꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ MP ꯗꯥꯛꯇꯔ R.K. ꯔꯟꯖꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔ 19ꯗꯒꯤ ꯐꯝꯕ ꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯤꯐꯝꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯣꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯣꯝ ꯕꯤꯔꯂꯥꯅ ꯀꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅꯤ ꯑꯩ ꯕꯤꯖꯥꯅ ꯃꯅꯣꯍꯔ ꯃꯦꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯏꯗꯨꯅ ꯊꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ MP R.K. ꯔꯟꯖꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯏꯅꯅꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯀꯣꯡꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯗꯨꯅ MP R.K. ꯔꯟꯖꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯈꯣꯡꯁꯥꯏ ꯂꯥꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯣꯏꯅꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯊꯤꯖꯤꯟ ꯍꯨꯝꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯒ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯏꯗꯅꯕ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯏ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯗꯕ ꯂꯩꯔꯣꯏ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯆꯪꯏ꯫ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯁꯪꯗꯥꯅꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯕꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯄꯛꯏꯗ ꯏꯁꯤꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯐꯥꯎꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ꯫ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯆꯪꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯔꯤꯍꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯄꯪꯇꯧ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ, ꯄꯪꯏ ꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ, ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯇ꯭ꯋꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯒꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯂꯥꯟꯖꯅꯤꯡꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯗ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯣꯡꯖꯥꯏ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯌꯨꯡꯕꯒꯤ ꯌꯨꯡꯗꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄ ꯂꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯜꯂꯝꯃꯤ, ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯜꯂꯝꯃꯤ, ꯄꯥꯜꯂꯝꯗꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯆꯌꯦꯠꯅꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅ with a solid background, not a storytelling nataba, with a concrete example piraga asemba achumba history ama puthokpa ngamagadi. I think in near future we should not have any kind of conflict, we should not have any kind of misunderstanding they would run khali aduna singi tiasu singmi singi tiasu koi ri han to su rai khali even pangan ki tiasu hasana ibasagi. Otherwise there may be conflict in after few decades because conflict am tholok kada way am. Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science, Jennings Hospital ki Intensive Care Unit ICU da thamnadaba ventilator amang asi Health Minister L. Kumar na hospital asigi authority singda khusinakre. Haidiba ventilator asi Chief Minister ki Haksel ki Tengbang CM HD card amasung Ayushman Bharat PMJAY scheme implement tawbada Tengbang pidiba Medi Assistant Insurance PA Private Limited na donate torokibani. Sor honba waba matamda miyoibagi punsi kangadawriba ventilator asi khutsinabagi thoramda Jennings ki Director Dr. Bhimo, Medical Superintendent Dr. Jitendra, Health Director Dr. A.K. Raju, amasung Jennings ki Senior Doctor Kyana saruk yaki. Thoram aduga mari lenana Minister L. Kumar na paumi singda ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯚꯦꯟꯇꯤꯂꯦꯇꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯚꯦꯟꯇꯤꯂꯦꯇꯔ 19 ꯔꯣꯝ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯁꯨ ꯄꯥꯏꯞꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ICU 하리지 without ventilator yaudam makle ICU ko bi yatre adu maramana si ventilator singasi ko ton tok jobani asi both director and the MS of Jennings authority ma ko question ajare aduga short partner tawi si machine se lakpadagi to machine myam su lakane je loina anuba makle life ma ti anu makle kano ma ko mapok ama Jennings ta amuk latana anaba lairaba maroina lari pangki mangda laiba aduga sigumba si atop private hospital la effort to ngam ta kangbu sangda sina achoba service pi gani yabagi madugi thajaba am si short partner to
अमरोमदा हौजिक लेरिबा लेबाकी इशू असिगा मरी लेनना मियामना लेंगांगदा थाजबा थमनरक्ट्रिबा असिगी मतांगदा पाउमिसिंगना हंगबा वहांगी पाखोम पिरदुना हेल्थ मिनिस्टर ना मखा ताना फोंदोरकपदा नागा पिस्टोक असिना मरम ओइरगा मणिपुर गी अपुनबगी सक्तमदा अकाइबा पिरक्तनबा मणिपुर मियामना तालिबा डिमांड असि चीफ मिनिस्टर एन बिरेना लुचिंगदुना मणिपुर लेंगाकी माइकैदगी सेंटर गी लुचिंगबा कयाया उनदुना थमख्रबनी अमदी पिस्टोक असिना मणिपुर गी अपुनबगी सक्तमदा अकाइबा पिरोय अमदी वारोइसिन पुरक्ट्रिंगैदा स्टेक होल्डर सिंग तानागनी हाइना सेंटरना थाजबा पिरक्लिबा असि चीफ मिनिस्टर खक्की ममांगदा नते मिनिस्टर सिंगी ममांगदनी सेंटरना पिरक्लिबा थाजबा असिदा मियामनसु थाजबा थंबियो अदुबु स्टेक होल्डर सिंग तानारक्पा ngaइबा ओइना मणिपुर मियाम अमदी सीएसओ सिंगना चंगसिलिबा खोंजंग असि मखाताना डेमोक्रेटिक ओइना चथाबदी अकाइबा लेइटे हाइना महांगना मखाताना फोंदोखी Manipur Praja Singh Toriba Shu Tori Singh Masi, who Loinama government side wholeheartedly Akoina, the president of Imamdi, Akoi Sarkar, Pati Kamu Katanatana, Praja Mayamgi, Wakalunda, Somanto was in Nungaiti, Mito, Bigano Hibagi, Matuki, Taurimiam, the Sina Imperial government in that people at the Tempe. Mayam the request, I decide government side on the chip society. But even a government and me among the people not me young among the minister young among the minister young Unuru Matundani, the Hoji Congress Tim Jackie, Congress Tim Dusum Hurricane, but she's a highly man to lag me and the Prajala Pau Tamudoin. The mother Shanton High let us wait and watch. To say the other how would they can Sipulaga question they're not of 6 it's so democratic process, I'm but over the Tazabu and Hibadon. Though with Tazadin, Hibatargadin, there's no compromise. National Awareness Campaign on Energy Conservation 2019 Highway Hiramda State Level Painting Competition among Aram Raj Bhavan Imphal la pangtokre. Competition adu National NHPC Limited na Government of Manipur amadi Manipur State Power Distribution Company Limited MSPDCL ga khusam naduna laiba asida energy conservation taunabagi thaurangda Ministry of Power na hogdokhiba awareness campaign gi saru ama oina pangthokpani thauramadu Governor Dr. Nazma Hafsulana Manipur gi maming leiraba layekpa laikhidraba RK Chandrajit miyamna RKCS haina khangnaba mioi asibu na honana ningsingki thauramadu Health Minister L. Jayanta Kumar su sarukyakhi Commonwealth Literature, Culture and Folklore Haiva Hiramda Numinini Chupna Chathagadaba National Seminar Ama Manipur Institute of Management Studies MUG Seminar Holda Ngasidagi Chathaba Haukre Seminar as the Department of English and Culture and Studies Manipur University Amadi Indian Society for Commonwealth Studies na punna khusam naduna pangthokpani ngasigi thoramadu da sarug yakhiba Department of English and Culture Studies MUG Professor M Manina Commonwealth Literature amadi Culture amasung folklore gi marakta yamna khenagobum miyamna uriba asi udanaba amadi literature asi neinabada culture amadi folklore na lauriba thodang sing Khangananabagi wakhalonda seminar asi pangthokpani academic cho yamna kanaba pigadoriba seminar asina Commonwealth Literature amadi Culture amasung folklore ga mari lainariba khangan batana tana culture amadi folklore bu anoba mayon amada pukhatpada chawna mateng oiragani haina phongdokhi Seminar se yamna academic oiba yamna kana ba dugumba seminar amane masina ikogi mayam ge wrong assumptions mayam ma traditional assumptions mayam literature ga culture ga lapna ba literature ga folklore ga lapna na urma mayam da dugi breeze tawna na ba dugumba pot amane I did nakshan na ba duga in I did the study of literature in relation to culture and the folklore adugi pandam da na ikoina se study tawre ba literature haiba se ikoina study tawma tam da thengnari ba se atai karim tanati it is an expression of culture, it is the representation of culture, and in culture, what we find again is. Matang swais the break amalojagi break ki machungda November 19 dagi hogodoriba parliament ki ningtham mimpham gi mangoina na hayam all political party gi mifam ama lok sabha gi speaker Om Birlana kaukibagi pau amadi Manipur maso malengi tongan be I pau sing puduna laksagi impact news pumi tana review mayambo muka na taram oxeri bulletin asiki makhata ba pau yamda pizari November 19 ningthokaba numitagi phamba hogodoriba parliament ki ningtham mifam gi mangoina na hayang all political party gi mifam ama lok sabha gi speaker Om Birlana kaukre hayang pangthokadoriba political party singi luchingba singi oiba mifam asida speaker Om Birlana ningthokaba numitagi chathaba hogodoriba parliament ki ningtham mifam asida political
पार्टी की लुचिंगबसिंगना सौगतुना इंगना पांगथोकपा ngamnanaba hotnaminanaba phungdokadori nakal amaromda Rajya Sabha ki chairman M Venkaiah Naidu na su upper house ki member singi oiba mifam ama lakliba nomaijing numita kaukre parliament ki ningtam mifam asi December 16 fawba chathagadabani hairi जम्मू अमसुंग काश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ना यूनियन टेरिटरी असिगे असेंबली मिखल अचुबा मतमदा पांगथोलगनी हाइडी वफम असिंग असि जम्मू डिवीजन की तलवारा रियासी डिस्ट्रिक्ट पांगथोकपा स्टेट पुलिस कांस्टेबल सिंगे अटेस्टेशन कम पासिंग आउट पैरेड की थौरमदा फोंदोखिबनी थौरम अदुदा लेफ्टिनेंट गवर्नर ना जम्मू अमसुंग काश्मीर दा इंगना चिंगना लेबदा पुलिस सिंगना थौदांग चाउना लौरी अमदी मफम असिदा मिखल पांगथोकपा मतमदसु मखोगी थौदांग चाउरीबनी हाइना फोंदोखी इम्फाल मनुंग पामदबा थोहनिंगदबा थौदो वाथोक थोक्तनबा हाइदुना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की कमांडो की टीम ना तोंगान तोंगान मफम सिंगदा थी हुंबगी थबक तथक्रे ngasi ayu pung 8 makhaidagina 9 minute 95 फावबदा पिसुम थोंगदगिना चिंगा मखोंग फावबा थिहुंबगी थबक चथकी थीबा हुंबा अदुदा मफम अदुगी मियोय हुमद्रा मंगा गी वेरिफिकेशन चथबदा मसागी सक्ताकसे यावदबा मियोय 13 फगत की हाइरी अमरोमदा ngasi ayu pung 9 dagina 9 minute 55 फावबा जुरी पार्किंग महारानी ब्रिज अमदी वहेंग लेकाय बस टर्मिनस बस पार्किंग दसु थिहुंबगी थबक चथकी थीबा हुंबा दुदा मियोय चामगा 10 गी वेरिफिकेशन चथबगा लोइना मसागी सक्ताक से यावदबा मियोय 13 फगत की हाइरी थिहुंबगी थबा अदु इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसपी के मेघल चंद्र की विद्यंग मखादा ओसीपी अचौबना लुचिंगदुना चथखिबनी असम के कछार डिस्ट्रिक्ट की सिलचर टाउन की मायोल मक्तदा लेबा मणिपुरी बॉयज हॉस्टल की फिवम यामना सोकना लेरी ngarang जिरीबामदा लेबा मदुदा चत्तुना येंगसिलोबदा बॉयज हॉस्टल अदुगी बिल्डिंग की फिवम यामना सोकना लेरमखी किचन लाइब्रेरी अमदी ऑफिस साबा लोइसिनबा ngamdaba लेरमखी येंगसिन खोंगसत अदुदा मणिपुरी बेनोवलेंट सोसाइटी की प्रेसिडेंट एस कोमलाकांता पाउमी सिंगदा फोंदोरपदा मणिपुरी वॉइस हॉस्टल असी सोक 1953 लिंखतखिबनी मणिपुरी हॉस्टल असी मणिपुरी वेनो वलेंट सोसाइटी की मखादा चलाइदुना लई मतम मतम की मतुंग इना वॉइस हॉस्टल असिदा मणिपुर त्रिपुरा असम अमजी अतोपा मफम सिंगदगी लाकपा महिरोय सिंगना मफम असिदा लई हाइरी महांगना मखा ताना हाइखिबदा हौजिक लेरिबा वॉइस हॉस्टल असिगी बिल्डिंग की फिवम असी सोकपना चौरांगना लुपा कोटी अमगा लाख कुनमुक ओइगदबा प्रोजेक्ट अमा नौना साननबा होनरी हिरम असिगी मतांगदा मणिपुर की इनर एमपी ओइरिबा आर के रंजन अमदी मणिपुर फूड इंडस्ट्री कोऑपरेशन लिमिटेड की वाइस चेयरमैन के शरद कुमार दसु खंगहनबा लेख्रबनी हाइना फोंदोखी मीटर 10 पाकपा अनौब हॉस्टेल अमा सानरुगिदमक्ता अखोइना खोंजंग चंसिलक्लिबसि मसि मतंगदा मणिपुरदा लेरिबा इचिन नाउसिंग मणिपुर सरकार अमदी वेल विशर मयामगी माइकैदगिसु हारिबा हॉस्टेल असे साबदे अखोइना मतंग पांगजनिंगी अखोइगी लेरिबा टॉयलेट की फिबम अदुगी अखोइगी असोमदा लाइब्रेरी काम ऑफिस अमा सारिबसिसु अखोइ लोइसिनबा ngamdri अदुगी अखोइगी लम असे खरा लॉलेन ओइबा खरा नेममनिना मसिसु लेबाक थोनबगी आर्ट फिलिंगी चौराकपा तंगाई फदबा लुपा लाख मनि मंगाना सिंबा आर्ट फिलिंग असे चंगदाइना खल्ली चौराकना अखोइना हजु सारबा प्रोजेक्ट सि असागी करोड़ अमगा लुपा लाख कुनमुकी प्रोजेक्ट असनि अदु मसि मतंगदा मणिपुरदा लेरिबा मणिपुर सरकार मणिपुर की प्रजा सिंह मणिपुर की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लीडर सिंह खुदिंगमकी माइकैदगी अखोइ मतंग पांगबियु हाय अखोइना हेना लुमना लौजरसिदि असम गवर्नमेंट ओइना लौरगसु कयाने अखोइना मणिपुरदे हेना अखोइना खन थाजबे हेनबा हाइतारे मरमदि अखोइगे मतंग पांगबसि अखोइना असम गवर्नमेंट दा हाइबसि हारगसु ताबिदबा हाइतारे मणिपुरदि अखोइ चिनाउ तोइबनिना मोइना हेना ताबिगद्राना सिगी प्रोपोजल से थमगिबने असम गवर्नमेंट दसु क्यारा हाइजरे सिगी मरमदि अखोइगी चावबा टाउन मयाइ सिदा लेरिबा लमसिदा अखोइना त पैसा कलेक्शन तरगसु हॉस्टेल साबा ngamदेबा अदुगो मणिपुरदा लेरिबा चिनाउ मयाम आइदि अखोइगी मंत्री मयाम लेरिबा आइदि अखोइगी सरकारगी माइगेदगी थियोसो माइगेदगी हेना मतंग पांगगदि अखोइना ngasi मंगजरिबा मंगलाना घरी डलेबा महिंद्रा सिवा ऑटोटेक प्राइवेट लिमिटेड के अहानबा स्मार्ट आउटलेट शोरूम अमा ngasi बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मोइरांग ओक्साबुंगदा मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन रोमी बलाना हांगदोक्रे हांगदोपगी थरम अदुगा मरी लेना शोरूम अदुगी सेल्स मैनेजर आई किरण कुमार ना फोंदोरपदा इम्फाल दगी खरा हाइदोपा मफम सिंगदा लेरिबा कस्टमर सिंगदा महिंद्रा की प्रोडक्ट सिंग असी माई पाकना फंगहननबगी पांदमदा शोरूम असी हांगदोपनी हाइखी
ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯕꯨꯂꯦꯇꯤꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯏꯗꯨꯅ ꯊꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ MP ꯗꯥꯛꯇꯔ R.K. ꯔꯟꯖꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 19ꯗꯒꯤ ꯐꯝꯕ ꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯝ ꯃꯤꯐꯝꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯣꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯣꯝ ꯕꯤꯔꯂꯥꯅ ꯀꯧꯈ꯭ꯔꯦ